Li bajarê Reqayê û kongrekî çapemeniyê de sê beşên leşgerî yên got bin ala Hêzên Sûriyayê Demokratîk şer dikin, ragihandin got 1200 leşgerên xwe ji cebheya Dêra Zorê bibin cebheya parastina Efrînê, dijî dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê. Em nerazîne got îro em biryarekê bi êş û dilekî şewitî got em şervanên xwe ji Rojhilatê Çemê Feratê ji cebheya Dêra Zorê bikişînin yên got li dijî Daişê şer dikirin û berê wan bidin cebheya Efrînê li dijî dagirkirina dewleta Tirkiyeyê. Di Kongrê Çapemeniyê de hêzên leşgerî dewletên cîhanê agadar kirin ku êrîşa dewleta Tirkiyeyê li ser Efrînê ji nû ve Daeş jiyan dike. Em bangê li hemû dewletan û cîhana azad dikin û wan agahdar dikin. Gokiryar û êrişên dewleta Tirkiyeyê li ser Bakurê Sûriyeyê û êrişên wê dijminaye li ser Efrînê Daişê nûjen dike û bihêz dike. Li ser bandora kişandina van şervanan ji cebheya Dêra Zorê di şerê dijî Daişê fermandarekî Hêzên Sûriyayê Demokratîk dibêje wê bandorekê wê neeyînî hebe li ser cebheya Dêra Zorê. هجماركي 1200 كاسة باندورا وی هی طبیل حمله می آگو لهمبری چتین داعش بردوام بود لدیر زوره باندورا خود که جبرگو شهر گوان العفرینه دبه برخدانا سردمی آگو حوالی ما بکتینن طبی جبو نفسه که جبو داعشه بو اف شهر ایریش دولتا ترک داگر کری سر عفرینه بکه اف وکی نفسه که داعش را دکه جبرگو قوت ما و آنا بچه خوش ورچو و بچه عفرینه باندورا يذكر صار حمله ونفسه كي بده داعشه وبشكي عمره دريج بكش برضو داعش البر تنابوني بو اف هيزن لشگري لواء شمس الشمال جيش السواد انجمنا ادلبيا لشگري وشبت بيدنگي اجفاتا ناف دولتي لهمبري ايريشا دولتا تركيا لسر عفريني نچار مايه گو هرم پاراستنا كانتونا عفريني بكن دارا بركات كتسات نيوز رقاي